Saa baya ya oda hoyi ene abrante yeso oto aso yi apna ne eko bank to kodi nkomo abaya friend Joyce and David e contact 24/7 to end this amanyoko no ma ye extra careful e wo saa baya we hu because nsem akwase panyin we e ba bote beka fa man panyin obata so ma ho bia no abaya we ene ma na some information no na aya false information nsem aya entro but abaya we e di peska every end this amanyoko no eno to we saa na kwasasem ba Joyce ba expose mo big time abusia edin AdwenepaheneTv be ma yen fa yiranim enye fom mesro ba so bomode na share sa video ye de mame na enim guase bi a oba bi ene be ma bi ati Germany kromu a ahehye se omode ba abewie eye endi samanyuku no eso no me AdwenepaheneTv sasa bi o me yo ma ba pa am ti Germany kromu a menim sa ankrofo no ensa no adwuma menim sa ankrofo no enyo mutimi ye de me ntena ase e ma se bi momfa sa mo nkwase enim guase na omi na kwa da empa ba akoso aprane se begu endi samanyuku no enu ase no me AdwenepaheneTv me so nkwasasem so ene hwan abaya ya oda we your friend Joyce na sa abaya we ene abrante ya oda we our friend David a oti kromo ya ona manchire ohun ne ho ano no woni abrante we kotwe mpena ye nyina so nim se oba de woni be ma twe mpena ekoda mpa so a ensem mo kan no emu odu ensem mo kan no anu wo hye etise ne David ni gira bonten ka ne nkwase asem ka ne gyimi sem de for endi samanyuko ho a Joyce we ene ka ni nyina de kire no abusua saa asem ne de entro bi anim mahu se David no ne nkwase video Joyce no so ne nkwase asem se be pretend se oni mo hwe endi samanyuko no Joyce ana ton mo abaya friend Joyce wono ena wode monim guase ekoma sa abrante we ba me AdwenepaheneTv me mpen kwasasem me trase emasa nipa onanim onyam nipa sabi edin di eman so eyie no me trase emasa Joyce we efa bipolar na dan trim no emegu ye man panya obetena so anim ase Joyce ensema David eta bonta ka kanyina no wo na akotwa antro kire no andis ni bia ne wa ono ye bibia o andis amanyuko no mani wani ne boni o enam andis so na Joyce enna uti Germany kromo o enam andis amanyuko no so na Joyce na atimi tutu kwan yo enam andis so na Joyce ubaji tin ewo e kan se Ghana man no na adentina osole na no post woni Mahama picture osole na no post woni andis for picture osole na no post we picture adentia na omode oka sabi sika ben na mampanyini Mahama ene andis amanyuko no omuni sika bai ena omuni a wo eka bai no betimi ade wo a wo sabi ohiani mo bro wafo a andis amanyuko no aboa amotu kwan se is ambassador no wa mpene aka kosan ye Joyce sa wa mpene ananim se faso bi omu a enka akọ ye kosan ye on se abro ne bayiye a wo mutirim andis ni bia wo hwe me bia mo share video we na andis ni a wo tie mi so no one making the statement clear say and some kwase ampani ni ti Germany ya eye no eniwe bi omo ye no so mo twen Joyce aben biom dia omo nya extra careful because me AdwenepaheneTv saminu benya asem enu benya ntokwa aka nwasem a sabi panyi a ono tewo a sabi wotu ababa ma panyi pen a wo sabi ababa ma panyi de yen fe gyimi enko sa level no panyi a ono tewo a ombira no enka wasem panyi otewo a omo opa se me obibi de esi dan se mposo onya kwan ebe sa panyi na wudu gyimie ebe tena bonte obi tsa Joyce Mensah ebe tena bonte na ugum panyifo ni mase etimi ni abrante David we ko twempena abusua oni abrante aba twempena e wo Germany kromu a ama obia nim se sa aba ye we de odne twa atiche rof eno ene gina so e ma ne sa aba ya we eni David no e wo back door omo kasa da bia munteni e pa Joyce we no oni David no omo contact Joyce every video a no ase na afre David no ye ngope trend be kan asem we de o kan e be ko akiri be kan asem na me shada mra bonten am pretend say Joyce Mensah to no ka chem say oni David any contact oni David plan e back door about trend in sa antro na otwetwa kire David nse David mra bonten me sa no mana o ko sua e mra bonten bodua Joyce enye nipa bi a mo andi samanyuko no mo be sa atwe no abem ho me kana ko para kire because minim Joyce ana minim kromwa enioma a oni David no akabo mo ye be mo no ba da kete ba ko so de utumi nka kire me say
ɛdeɛ no saa no mo yɛ no ɛnyɛ no kro bia ne de enim no kro trodo ɛwɔ saa no mo na mo yɛ de ɔmo ɛyɛ nim but me adwempa no kro na make a che endi sɛ manyoko no sɛ ensamfo na Joyce ni edi no enough is enough. Joyce this time around no abato na abato no untifa wo gyimie ɛne David no kɔ back door ɛnkɔ din kɔmɔ ɛsama abote mege nkwa saa mo nkwa sasɛm no back door kɔmɔ ne David edi no ɛne ma David no saa kwa sempanyi no te kroma no ahoɔden no de ba abonten no de be ni gyimie ɛbato wiase. Joyce de kɔ bia onim ho bi me ka kyerɛ wo wei ɛyɛ first and last warning me adwempa me so nkwa sasɛm so. Joyce Mensah wei ɛne timi no hopes na doye ɛkasa ayɛ I record the hopes na doye ɛsɛne kɔmɔ obi ɛwɔ America saa audio no ekuta me wɔ ha. Oh, yɛne mpanyimfo bi mu a sɛ bo mu yɛ titirofo ɛnante ɛn record omo ɛfa konkomo obi yɛne mpanyimfo omu yɛ onyansa ɛbebu ɔman no ɛne omo nante ɛnkɔ record omo me adwempan no sɛ me no namna mu so wagyimi a na mu so wayɛ de wagyimi anu tira sa ngofo we me fa mo nyɛ de ɛhyehyɛ omo na me yɛ prempren. Joyce Mensah we yɛnyini ni o saa Joyce we onye oba yɛgyini die na wo sɛ bi wo da kwan po ne Mahama Ch0p cha kwasiaba osole a ɛna me ne Mahama ɛkyena me ne Mahama ɛna ɔmo de meka hey munya na Mahama din na me mpɛ nkwasiasɛm. This time around Joyce we ahyɛda wɔyi nanim ɛda hyɛ David anim meka kyerɛ mo Joyce Mensah ɛyi nanim na ɔda kɔ dra David ɔte kromo anim sɛ David ɛhyɛda ɛmra abɔnten ɛmɛdi saa na nkwasiasɛm no sɛ de bɛyɛ a NDC fo no ehunu sɛ ɛyɛ ɔno Joyce na Joyce nsa amra abɔnten yɛ de ɛmɛpa kyɛw saa gyimi no ados awunim sɛ uyi wanim kaka moto bi na ɛkata wanim no na wakɔ David wɔ awɔka kyɛ David ne sɛ ɔno mra abɔnten ɛmɛdi NDC fo atem ɛmɛka nsɛm fa nto ɔmo so because of say edu campaign time election time to me fa no gyimie ɛmra abɔnten me sɛ woyɛ NDC ni a manje Joyce Mensah eni sɛ woyɛ NDC ni a manje David no eni because Joyce no and ma David no information false information bad information na David no e de ba abonten nti mo bi ntina abonten ka say o ye dey support ekoma Joyce and I say dey support koma David we NDC ni a na say Joyce no e ben wa ye extra careful because all Joyce Mensah no and am NDC manyuko no so and I wa brochire because and I'm so in paponefo we ye bonia ye ni ntino and na ne wote wa wo ne David ko twe mpra kwasem panyi no wote Germany he ya ne ho abɔ no so a ono wote wa sɛ bi Germany aban kwai de ayi ne aka ne sɛ paahwi yayi ne ba kwai de edama no ana ono no to ana ono so de mapanyi ne Mahama anim e ba ba yɛ ba David me ka kyerɛ me to akyɛw pa me adwene pan ne me be to akyɛw because me tena ase ma fa wo gyimie no a wo de so a kroma ete na aban ne po yi ba kwama no e fa me bu e mapanyi Mahama anim tie o eti Joyce we e ka ho bi Joyce sa no dwuma Joyce Mensah no e na wo di sa asɛmfo no Joyce Mensah to kromwa na wo so osole a me petrent media koda ana David deba ne enye oni David ne kasa back door 24/7 Joyce we and David ne eprane no ache David say we na maka atro kona woka because Joyce no and David na atwempena ana dai na David ne behunu sa asem we na adwen sole a wonya kwan aben mampanyini wonya kwan aben panyifo ne ayaw ace ambassador na wo sole a wotimi tutu kwan eko ba bia wo pɛ na ne wote obeka Germany kromu a na wo sole a picture wotimi no mtwa yenti no wo sole na picture na wo post na atwen kwasasem uwie twa nkwasasem wie a na oba bonta ba san na mo bipolar na me de na me yale na afa metirim na ansem atwam bibia no atwam e wo wani minimum pa bibia no atwam e wo wani mtabusua mo share video we na ngoto endi samanyoko no say adwenepa ine me Germany ha Europe a me ginam e ka atro mo say o mo kama koma nya de ento mo ye because sa baya we e ya baya bi a ye mfa adwene e ma no enne o ba be kan we ade chen o be ka asan foforo da bia no o de na adwene e na nam e na oni David no akode down rough e na so le o say David e na no ya sa David ba be di mpanyimfo atem sa dia o no en sheda en kan sama ka senche David no na David no famra bonten ba David ujimi no enough is enough me ka kire o sa on kwase asem na de ti Germany kromu ana panyi a ono ebeta hwa wo ne wabusuafo panyi a wo be the whole Ghana wo be man panyi a wo sen betena so 2025 no David se wonim na do jimie esole sa be di man panyi ma ama atemu a minum ne Germany kromu aye nkwa David minum ne Germany kromu ano nya de be kwa because jimie no adoso kwase ampanyi ti sa wo betena kromu a wo desperate
a wote yesi gyimi na gyimi ana osole ankwasesem na ato na wudie ana ma a omoto a osole na oba we ese oba we ese na Joyce we etewo ekeke kansem ede brew ebe kansem ede kyerɛw ma aso beta bote be diata na Joyce me ka cho David mi enu nyina no beto ache wo jama ne krom a o Joyce Mensah na atewo na wo beta bote be pretende so ka ahwenche David no on ka ahwenche na branch na fokusu abra bote na bebodua fokusu abra bote na bebodua e ma bote me yese be pretende o because obi ani musa no adwuma obi ani musa no adwuma tabusua ensem akwasampanyi nti Germany ya ekeke ne nyina no Joyce no na friend back door e ka kire no yemprane e woka we Joyce Mensah we e tim ne host na doye awo MPP manyokonum e kasa no record host e da komo bi e wo UK ye ka se US wa record host e da komo bi e wo US se nipa no e fa mra boten se da megu e host na doye anim ase se da be host no e obeta blackmail no kwase aba we nipa ye de ye woto no so da bi ameka se he so de wo bopanyi bi a ho e so odwene kwa akiri dwene kwa akiri na munya gyimi na mu gyimi na muto social media na mpanyimfo a daate mbote omoto aboa Ghana man no mpanyimfo bi ti say John Dramani Mahama 2025 ekoto abadama no ena mbo abegyimi this time around ye nya de ye be so muso this time no ye trans enya hwe han efa mamu ti munya mu gyimi no abusua 2024 okoto aba ama obi se o medi e kansa Ghana so a ye nto aba ema mampanyin John Dramani Mahama NDC amanyuko no ne ye side ehia omo so medi Ghana so but this time around obi odi ne gyimie eba mampanyin Mahama so no nya dia oni ebenya ne ye pa oni endi ne ye kura because me adwon no saa mo nkwasesem no ya tenase ya soansuo aso ansa anu se eba no MPP a omumu ha NDC omumu odunti NDC na ensa amara emetena Ghana akonya no so David ene Joyce kama kamba mu na wase da ba akoba be di atema na ba kwa heda ba abayese an wonde on ka hwe no minimu nyuma nyina no ma expose mo big time peace out Odo, mi kokro ma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu ne phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me srew. Me kan fo tap send amount. So you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwempahene adwempahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can tap send e da ma wo America so Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa bonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa bonte de ma download this see atena fie mpacho na relax na won se mpie kwa bonte bi mi hu say me kwa bonte mama na ade a yem de krompo ni say first one no so credit card nko ma ene de tap Paul amante mo se dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi de register SNS ka kofi asem atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bibia ma me mesraw me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adempine ai na nya €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me ai na tap ya kama tap send abusia rate mo hene mama na no waye din say odo na me nye din say adentia mi call me sister fie ni tire hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tire hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David men ha ho kura mama me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tire hu kuku se me say kura da emro afọ kura be jimma ya no yon boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obu wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC
obema wutiri nwina se na ha so chen enye mi ntumirika enye mesra ka ho na ko omo yuka omo namba na gu so no me abusua worldwide be o me hyepo da bro de nya so be BeckyTv na se BeckyTv obenya discount e wo honom HTLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko na se metu mutiri ho samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na hwe video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri nwa kuku a mesra uko o mama nku a utiri nwi be nyine from unso bu o wa opeso ye natural hair o jani tiri nwi no tiri nwi na cancer ya bawe mesra mo contact no HTLC mesra mame omo ye boy wow AdwenepaheneTv otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bofo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi